Yamira talifusa ni umasio baka Keriso Yesu. Fatuale tabaso bata fododongo darumay lobalangi data hono kedededa. Yai roro kededemi abagera irami fa ohau dede adrek lobalangi. Sabele moroi bagera era ni hafefu baka Keriso Yesu. Yesu ayaga Yesu Keriso sino mangefa ya aga bani osabuyu hor. No sowawa tede draaga baba omasima. Le medroma negoi bawa dede ba soima ya aga Indonesia. Menofitu nga fulwa enefahe no merdeka. No aifa draaga barebava ni fatere soibe. Badre hiivisa draaga ya aga sino efae. Badanema Indonesia adre. Ba masiga marongo da Roma 5. Sanuturulala kema. Hadia bahi ivisa zifaudu bazomasi trauka. Adre hede kema. Fahal draaga hau ni amoni ba khezo aya ya aga Yesu Keriso. Yaduhu. Yamira talifusen yo masio ba Keriso Yesu. Sitobali tuho. Berhuhu ba miku kheda ma khadre. File 5 pawasiwalu 2 sara. Yaya da lovalangi zangefa. Lovalangi zangefa. Bataromay lovalangi sitobali angirenwada tabaso mori bazura Yohane fazawalu. Ngavua 30 irugi ngavua si 30 aena. Imane taromali lovalangi. Ba me iwa ba atoza mati khenia. Ba imane Yesu baniha Yehuda sino mamati khenia. Na le tebule ami bada romaliku adre ba sidruhu ni fahaegu ami. Ba aboto bada demi ziduhu ba i efae ami siduhu adre. La tema linia lamane mauvuga beraha mudraaga. Bale marai moi sabuyu ni habe. Hadia ba wa ni efae ami. Itema lira Yesu imane sidudru ni wa egu khemi sabuyu hor zamazehi hor. Batenga sa sile malemale yomo zabuyu sile malemale nono. Bana i efae ami ono adre avena aifasibai ami. Dreke da romalilo balangi. Yahob za mododrongo taromalo balangi. Basa maluaya ia balalabauri se romaehe. Yami iratalifuse sinofaluha fangefa moroihe Keriso Yesu. Bazi felevitu bawasiwalu. Bazi duabongi. Bata ovasaini ya itaso Indonesia. Menofitunga fula nefahe Indonesia no aifa barebava soibee ma niteteda merdeka. Ero felevitu pawasiwalu adre. Bate fasugi badededa. Va mefena dra furugeda dra tuada. No so ira barebava soibee. Telungau tua 50 fahe. No so ira barebava ni fatere soi huledra. Batelufahe amatonga barebava soi nifo. Bahiza irama ina ira talifusefefu bereba omasilo balangi. Ava gay bahasara dede traboha 5. Vanofaluha ita vangefa. Moroi barebava soi be. Adre babwa dede uwai drama ina talifusa mafefu merdeka. 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 Iramay na iratalifusa fefu oi somusotede ita ya ita so Indonesia. Bermeno merdeka. Bahade ya geluaha merdeka. Iramay na so telunga vale ya nesi maeluaha na lawae merdeka.
Si fefena ya da no aifa moroi ba ni fesu iku. Ni fesu iku soibe. Basi dua no aifa moroi ba repava baba mater soibe. Basi telu no tola sa sumidro sama-sama ni fotoi mandiri. Dae buah dede nala tutui merdeka. Bahiza mukuna ita sofu. Hadia no maulu faluka ita vange fadre. No maulu merdeka itadre. Tamane irama ina tarifuse lesi maulu. Adre berda mo dozi no nobo banua. Babanu dreheni halewe domosa. Enau faluka va atule. Enau faluka va ohau dede. Ave buah dede basoi daya ita Indonesia. Hewa ete baita bini valena sa si maulu dae. Ya. Le si maulu ita merdeka. Ada berda mo guna mo halew. Ya. Duhu no ibaso amada Soekarno teks proklamasi mefelevitu pawasiwalu hena siwangoto efalima. Batano fuli. Hadia meno sa emubaso. Teks proklamasi. Ba no maulu sa merdeka ita. Tamane noa. Nadali ngenoli politik. No merdeka. Bahiza natasofu. Bangenoli sosial ekonomi. Evisa. Hadia no merdeka. Evisa gamaudu ngenoli. Baba malua fasumangeta kelobalangi. Hadia no merdeka. Hadia no ai faita barepava ni fater. Korupsi adre. Simanga sele-sele adre. Bahadaya na danebe zango sabuyuniha bagi netere. Adre berda irama ina iratali fusefefu. No sabua no rodede. Sabua halewe. Halewe daya ita so Indonesia. Ba vangehau. Ba vamefee. Ba vamohoni. Ba vangotomosi. Hadia irama ina iratali fusefefu. Itaria. Alua zimane ni rongo-rongo da fehede. Aifa moroi badanga baladra. Ba moi badanga bencana. Hadia no itarongo. Meyo sabuyu niha KKN. Uyo sabuyu niha amuata ni fotoi radikalisme. Alua bale atul ketidakadilan. Alua bangehedrega ave. Alua ba merah ave. Alua ya zamali au anave pembodohan. Asisi alua da. Dani wagunomi ke vale si maulu ita merdeka. Balalava ursi romag. Bahiza iramay na iratali fusefefu. Nata osisia da basango sabuyu ya ita tenga sa esoibe. Ladi sa istilah orang asing bamazui pribumi. Hada izalua da emo amakhaita ba fii karakter. Mo amakhaita ba buah-buah. Mo amakhaita ba gamuata fa afaito amuata fa aray-rayo. Hada berbuah-buah fa olu-alua ba fa iruh. Da ezang sabuyu ya ita. No yo sabuyu ita hor. Adra berda iramay na talifu sa fefu ena alua ba ay fasiduhu. Ya, supaya sungguh-sungguh merdeka. Basyaan niya ya iya da nafaluha ita wa aifa moroy ba niyo sabuyu hor. Da ezya. Bahisa taserda da haka Yesu Keriso sinomoy bagulidana. Sinomolohe turia somusodede. Turia vangefa. Sinomolohe fangeheli. Ba fangorifi ba ni hafif. Ke Yesu Keriso. Bada taserda ba ohahaw dede. Manifotoy salom. No mo iya bagulidana. Ikaw ni dozi ni hasokehor. Ena laroy la leradre. Ena boy aleme batekiko bagetunahor. Daiva o masilo balang. Adra berda iraama ina iratalif sefefu. Ikaw ni
na alua va malalini era-era. Ya ia na laroi zito ulu. Laroi zito bali ve dede. Laroi zito hena ya ira. Amuatan ya sisa getefena. Bala odrasi Yesu adre Mesias sangorifi sinomoi bagulidan. Nah, bali Indonesia tola temannya bertobat, yaitu meninggalkan hal-hal yang menjadi andalan, pegangan sebelumnya, yang membawa kepada kebinasaan, dan kini datang serta percaya hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Irama ina iratali fusefef. No ikaw ni ita Yesu. Bayadae, hadia tawawa ne mali. Na iraniha Yahudi luono, may mamahal Yesu bagosali, may ifaema khera da rumay lobalangi, ba taila do bua fosate hadia zalua va ne maera. Ano fula, hebisa ita. Hadia ke zoroma kheda, babua-buada. Ada berdada tau sisi hadia bahi ibisa ni ha Yahudi luono. Si fofona, irama ina talifusa, hadia ni ilada. Le faduhu de derach Yesu, hadia na la tibago Yesu. Ya irade la alu-alui lala, ya, la alui sa Yesu, ba mga lui lala ba banadreike, ba babangalui olalewa Yesu. Mencari-cari kesalahan. Nah. Si dua, ya irade ke zamazaive, zamave ebani hasato. La faveni hasato, nae la furrefa Yesu. Melamane no i o aya lo valai. Ya irade no abe etadro. Babololohe sito elo ira, ve dedera sito hena, lala gira erara sifatadro. Le omasi ira baba malalini era-era. Adre iwag khera Yesu. Ya ira adre abe le omasi tobali savuyu hor. Savuyu kafekha. Adre ira ama ina dozi ni o savuyu kafekha. Dozi ni o savuyu hor. Ba faluha va tekiko. Faluha va amate. Natabaso ba berewonomike. Ba iwa nahiara baero. Ya, tenga banomo na hazavuyu. Bermeda nahia zino ono. Baluora ya iya da fatekiko. Faamate sila itu. Iraama ina iratalifu sefefu na tafahela dae bazura wa maele fazado blasara. Ba oroma kheda hanihad dozi sila faduhu tede basanibaga so ayat Yesu Keriso. Ba imane bazura ba maile doblasara ayat tiene irugiwalu. Ba imane khegu no avai. Alafa draw ba omega. Bereta draw ba amozua. Bazob kitede ube endi dan negubu idane fangorifia dre sawakel. Hani hazi mena dauzan nema dae lobalangi nia drao ba onoku ia. Basada udau adra. Basile mamati. Sile mamati, sile faduta de nomike. Basira iraio. Basangee. Basohor. Basifakelemu. Basameme adu. Badozi sofaya. Babawa alite si hola-hola alite batalebalera. Mo uraha ira. Ya iya wa amate si samuzad. Dao iya. Ira amaina ira talifusefef. Balame dromane. Mo amakay tamiginoba sabuyu adre tengayo mo banomo. Baeroso. Batabaso bazura va maelefa za dobla rua. Ngabua si felelima. Imane. Baeroso na suadre. Ava zifakelemu. Ava zohor. Ava zangee. Ava zamemeadu. Ava dozi solafaya. Basomasi ya iya. Masamalwa ya iya. Da ezi faluha.
Bayroso. Ira ama ina ira telefon fefu va dudegu va ira ama ina samodrongo huhuo adre le te farahu bangenoli zifufenadre sile fadu tede basani paga Yesu. Amin. Da zifufena. Si dua menola rongo wango pa Yesu bahada ni ilada ira ama ina. So zanemao ya iya. Faduhu tedehnya. Yomege banyak orang menerima atau zifaduhu tedehnya. Ba hadia ni falwa Yesu ba zifaduhu tedehnya adre. Le omasi Yesu na tekiko ira. Adra berda i amenesi ira. Ya ira dozi solo ya iya. Ha iwa na le mama le male bada romali adre so ira batobali ira ni faho Yesu basangi ila faatul. Hidup di dalam firman. Mango aurifaga babag da romali bada mo aurifa ira ya ia bakhazoaya ita Yesu Kristo. Ya ira adre ira ama ina ira talifu sefefu. Ya, ni hasino modroi ve dede. Ni hasino modroi. Hadia zito bali lolo hefera bazilale. Ba la odrasi Yesu. Fadu dede raka Yesu. Ba la o ya. Bahiza ya ira adrei le nasa maulu ba aboto ba dede va aduhu adre. Satu le adre. Adre va yamenesi ira Yesu. La o aurifaga da romalia adre le tebule ira ba da romalia adre ba da dadra ba ya ira adre ni fahal. Ni fahal elohania sinomangai angetula tobali ni fahal zama ya ira ba sinomangai angetula babolo lahe zama hau adre ba ya ia da la o da romalinia. Da eza lua. Ba zinoma manay maadre. Ba teramo ribada o masi Yesu na ya iradre la ila hadia iya ziduhu adre faatule adre valovalangi adre nolovalangi solo masi esikulidana ifatenge zo aya ita Yesu Kristo ba vangeheli ba vangorifi ena letekiko dozi samatikhnya. Ifaduhu va Yesu adre no ya ia lala ya ia vaduhu ya ia va auri le sodrugi ama silemanere ya ia. Inilah kebenaran itu. Iramay na iratalif sefif. Hadia bahi ibisa drani fahaw niya adre mas solo ya iadre ni wabadae melarongo va mahaw Yesu. Iramay na iratalif sefefu. Ya. Le faduhu dedera ba le aboto ba dedera. Hadia ber me le aboto ba dedera ziduhu adre faatule adre. Karena mereka belum memahami, mengetahui kebenaran. Irege fabuali ira. Lamane ke Yesu. Yesu. Hava wa le saifar raak. Kami belum merdeka. Ya kadre maubu ka berahamo. Eno taila iramay na berahamo bano soy ni tuyo lobalangi ikaw ni moroba dan urkasdi ba tobali ya soy ni fili ya soy lobalangi sanema odrita. Dawla wa ya akatre maubunya. Bahiza iramay na iratalif sefefu ha iwal khara Yesu. Va dozi sama zehi hor ba notobali savuyu hor. Elwahania iramay na iratalif sefefu ibotohi ba dedera Yesu. Vaya ira hewa ay maubu ka berahamo ba no ahori mamazehi hor. Dani wa vaulogay bazura Roma fazatelu ayati fulu basama sala satula.
Sama sales sangalui lo balangi. Ahori mamazehi hor. Adra berda ibo toki ba dedera. Va dozi sama lua hor sama zehi hor ba notobali ni osabui hor. Adra berda ena si druhu aifa ira ba moguna aboto ba dedera. Hadiah ia ziduhu adre, hadiah ia ba atule adre, ya ia ba omasi lo balangi nasi kulidana. Ohita de ya da ena si druhu aifa ira ba lesa etobali ira ni osabuyu hor. Irama ina ira talifu sefefu da nasi da romali lo balangi keda bazimakad. Batafuli ita megeno ba hari kemerdekaan. Ya ita no fitunga fulu a enefahe no aifa ita barebaba soibe. Bahiza tebai ita bini va itaria alua ya, va tobali ita ya, penjajah. Ya, ta ena barebaba da soniha be. Ya ia da natafalua vang hedrege ave falimosa banava na alua ni fotoi faafaito maka kekerasan alua bala atule balalaba auri seroma no amai dola penjajah baru dai. Asese alua irama ina vaya ita tenga buah-buah ni hasino aifa ni hasino merdeka ta fuli-fuli ita bagamuata zabuyu adre ni osabuyu wa abele sugemi-kemi. Ya. Talulu wa aurida. Ena io sabuyu ita ni fotoi roh-roh zaman ini. Ya. Io sabuyu ita ni fotoi hedonisme. Ena ha sisa-sisa mana sami ami mana balala wa auriatre. Ada atule dania wa maluaya ia baitaria libe badededa. Io sabuyu ita materialisme, materi. Konsumerisme fe manga-manga, egoisme fayaosa, alkoholisme fe mabu-mabu. Hadaya na danebe. Asese talulu wa aurida ni osabuyu ngabale zilesehi sirai. Asese irama ina iratalifu sefefu. Talulu wa aurida tobali sabuyu hor. Berwa olu-alua. Irege alua dosa korupsi. Alua be mga sele-sele megino. Alua valimosa hoax. Batanda ba niya. Adra berda irama ina. Ena sidruhu saifa ita. Ena sidruhu merdeka. Minofitu nga fula ena fahe no merdeka ita so Indonesia. Ba ena sidruhu maehe adre. Ikaw ni ita Yesu. Ena tao aurifage daromalinia. Ena le tebulo ita ba daromali adre. Ba ena si druhu o Roma kheda vaya itadre ni faha Yesu. Solo lahi Yesu. Samalua ni wa Yesu. Balala ba auri se Roma ba lemale ya. Tau aurifage to bali lohe foda va atule adre bakazo aya ita Yesu Keriso. Da zange fa ya ita siduru irege faluha ita ba ohahaudede salom damai sejahtera ba faluha wa auri sila itu. Irama ina iratalifu sefefu da romalilo balangi kheda ba adre berda data lulu ba aurida ya ni efa zo aya ita Yesu Keriso ba faudugay ba ni tanda ba dede kheda ya ia bazura Yohane fazawalu nga wasi telunga fulu aena. Imane. Bana i efa ami ono adre avena aifa sibai ami. Samuzate. Bana i efa ami ono adre avena aifa sibai ami. Drike da romay lobalangi mangadre. Maadre sawhagele da romalimes so aya. Meu botohi ba dedema vange fasidruhu adre
Ya ia bakhezo ayaga Yesu Keriso. Sino mangefa ya aga moroiba ni osabuyu hore ni osabuyu gafeha. Dane vaai fasiduhu, merdeka siduhu. Irege o Roma balalava auri bua se Roma va tenga bua zabuyu, tenga bua no zokemi no bua sino faluha fangefa bakhezo ayaga Yesu Keriso. Ya ia na le tebule draga bada Roma liadre. Ya ia na le mamalema draga tobali solo mani faha Yesu. Baya ia na le mamalema le mo ai tufa draga balolo hefe saro adre. Ya ia ba atule bakhezo ayaga Yesu Keriso. Sawa gele da Roma lima resoaya ba fahu ya khema ena sidudu tobali lolo hefema tobali sulu balalama ba we asoma badane adre badane Indonesia baba malua baba moesi kemerdekaan sino 70 fahe. Badezo ayaga Yesu Keriso mangadrega. Yaduhu. Merdeka.